Knife, ano? Talaga mo ta. Knife cuts mo talaga. like a Okay. knife. Agsubsubli kami ti area po dati internetan. Ayan. Tagay aja, di ba? Tagay. 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 Ala. Tagay. Okay, para kadagiti padana ka nga mamartek ka. Okay. Para kadagiti taga Alicia. Barangay Rizal. Alicia. Alawan mamarte ka kun. No ti malam may uminom makun. Uray tanal paskun ti ubrakon. Natari patukon jay taltalon. Alawan mamarte ka kun. Narwama kun nga outside di kulambon. Uray no bagi mun takukuamon. Narwama kamad maturog balkon. Ngem uray no bangking pagnakon. Jakpay amon ti ayan kung alubong. Di wala amuno apay tukul titingot ko tada. Nangiwat abaket ko. Tagay alipay pare tagay kayak pay pa makabigbigat pay. Tagay pangikat ko itiliday takas lamay awanen ser-serbik jay balay. Tagay alipay pare tagay kayak pay pa makakansyonak pay. Tagay ilipas ko tumagay tani bakit sermon na di agsarday. Tayo share ko kini Jason and Maribel. Ini ang Lorelei na July. Ngem uray no mamarte kakon. Katurpos met dagiti anak kon. May salang iti parikot kon. Tay dakkalang iwat ni bakit ko. Tay tagapo ang mamarte ka. Tay din panagsarsar dengan putputak. Madilaw mo amin ket madilaw mo isu nga arak lang ti katukad mo. Tagay alipay pare tagay kayak pay pa makabigbigat pay. Tagay pangikat ko itiliday takas lamet awanen ser-serbik jay balay. Tagay alipay pare tagay kayak pay pa makakansyonak pay. Tagay ipapas ko tumagay tani bakit sermon na di agsarday. Okay. Anak ko na naditan, barbarong kuwatan. Kaumpay. Wala pang message yun. Wala pang nagmensahe ulit. Okay, pasensya na po. And please, pakisend yun lang dagay kalikaguman yung kablaawan. Kaya no dakanta nga kaya yung isagot kadakwada. Mabasa mi apo. Actually, nag-reset kami iti internet adan sa tikwa. Ang nasaya at nga napasamak ti internet. Okay, pa-request man sir, have you ever seen the rain from Mary Ann Marville? Yan. Kasano di pa nakantado to din? Okay nga ro, dapat ganta iti request ket in forward pa ni Sir Chris Esolas, iti station manager tayo. So, pero kam na have you ever seen the rain? Lyrics balong titiraan ta.
seen the rain? Done. Yeah. Okay, once again, kita mo pag-ipaayan ta. Marian Marville, have you ever seen the rain? Kaya lang ako live tikuan? Iti, Naka-live pa ba? Ah, okay. Credence, Clearwater. Clearwater Revival. H. Okay, tiraan ba ito H.I. Okay, Karod, have you ever seen the rain? Have you ever seen the rain? Ayun, no? Yan ba yan? Sata? Pasok na ba? Someone told me long ago, There's a calm before the storm. I know it's coming for some time. when it's over, so they say. It will rain a sunny day. I know, shining down like water. I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain? It's coming down. Sunny day. Dito. Yesterday and the days before, sun is cold and rain is hot. I know, been that way for a long time. Till forever on it goes, through the circle fast and slow. I know, it can stop, I wonder. I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain? Coming down a sunny day. Yeah! I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain? Coming down a sunny day. Oh. Actually, nalakala di kanta, kaya lang kat, tapay kinan kanta. Hadya ti problema to tayo, no, may kadwa tapay lang kinanta data. The first time nga request ni, ni Sister Alice, the theme song da kano jay grupo data. Lyceum Pichage. Lyceum Pichage. Okay, we got Kapag another. makita ka comments dito, Wari mo dito eh. live chat, 17 lang. Ayan o, sige, tawag. Okay, we got another caller on the line. Hello, good afternoon. Hello, Kuya. Good afternoon. Yes, go ahead with your greetings. Ating Riza. Kabkablawat man dagiti amin yung tundunan dita na San Pedro Alicia, family Vega, family Doria, family Laiko, kasamatan nga kabkablawat mat ni nanay ko tinembag na malam. Adan sa problema. Kasamatan ni anak ko. Okay. Mabali nag-request ko. When? Sige. How can I tell her, Kuya? How can I tell her? Okay, thank you. Pagpaborito niya ita, father ko nga nagawan nga kaifutab-tabo na ang Miyerkules. Okay, condolence lang kanya yon ading. Okay. Sige, Kuya, thank you. Okay, thank you too for calling. Ayan, how can I tell her iti kaya tanda nga mga ganbalo nga sonata nga
pumatala sa sepebet. Ito nagsubli kami, so di umuna nga tirae me. So we'll be back with more songs right after we break. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat nagubra sa Jebalasyo Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat nagubra sa Jebalasyo Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii.
Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Katurapang June and katurapang JM dito lang ako numero 1 ang programa. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City. At sabi lang kumatag subli dagi jay viewers sa ito time. We're about to reach 50 viewers sa ito YouTube. Napuko dito tayo nagsardang iti internet. Anyway, as requested by ading Riza, nga isagot na kano kini papang na, favorito na kano iti si Bibiyag Pay, ket kaano lang pimanaw dito lubong. Para kanyayo ading, dita. She knows when I'm lonesome. She cries when I'm sad. She's up in the good times. She's down in the bad. Whenever I'm discouraged, she knows just what to do. But girl, she doesn't know about me. I can sell her my trouble. She makes them all seem right. I can make up excuses not to hold her at night. We can talk of tomorrow, but tell her things that I wanna do. But girl, I cannot tell her about you. How can I tell her about you? Girl, please tell me what to do. Everything seems right when
whenever I'm with you. So girl, won't you tell me how to tell her about you? How can I tell her I don't miss her whenever I'm away? How can I say it's you I think of every single night and day? But when isn't easy telling someone worth you, oh girl, help me tell her about you. How can I tell her about you? Girl, please tell me what to do. Everything seems right whenever I'm with you. So girl, won't you tell me how to tell her about you? Bigla nagsuya ba? So ba yan? Yan, good afternoon to my utol Ford Pastor nga request iti sining matik pinapractice practice to pa Sige, sumanti Eric no, sumangpatang ka po di Biskaya na malang. sining sa museyong di naluluma pinipinik kong Apa atakap sa mo agin ubing mo tikan ta. Dapat dagay may panggap iti kimbap dagay kumati ko kimbap balubap sis bumbap kung ano ko ng kanta. kimbap Ano pa ito mga lako da. Spaghetti carbonara. Ano na kita ka mapababa spaghetti pataas kung ano. Ganda rin manan iti kuatan to dagitan. Or order nga lalo ka agbarbar mansan dagitin to aghanda ti ka Pasko syempre. Platters. Wala na ni J. Bell. Manong June and John Mark, can you please sing Dung Dung Wen? Thank you. It's Jason and Maribel Garcia of Tesla. Okay. Ano pwede ko na? Ni Garage Craft. Garage Craft. Pasyaron mga taga Villa Concepcion, Rojas, Isabela. Pero kas manyikat nga. After all these years, salamat. Ayan. So many Shout out songs. po Jose Baltasar, Defen Angala from Lemar Mariano. Okay, ati pala Dung Dung Wen, sa atang tutirain jay papugtuan tang sonata. Okay, Dung Dung Wen pala. Wala ka na iniadyang palagi po sana pa-areglo. Palagi. TJ Monterde. Sino mang kantang isi ka? Anong da jay? Wan, denggag to nga ka. Palagi. Malagi Dung Dung Wen ka to yan. Watching from Bangged Abra from Jeffrey Biendima. Okay, as requested. Dung Dung Wen kanto unay unay intayunan kanto iti sinamay tultulo den kantot na lumamay pagangwanen inkanto may libay anay usok anay anay nasaan nautkot launay itdem kaniya kapangarabay kakasiyag ama idasay apa mga ingkan
Dagaten tila muket maimas muntut maturo anay pusok anay nasaen naut-ut launay itden kaniyak apang narabay kakasiyag ama idasay. Nagitininong amo ang bila pumapanaw aksap it kay pay. Nalpas kay nanganan agawid kayaw. Awang ang tekasta. Isarami tigay. Dapat ito ko yung masilipin. Ulitin may awang bila pumapanaw. Anay pusok, anay nasaen naut-ut launay itden kaniyak kapang narabay kakasiyag ama idasay apa man nga ingkanto makariin dagusan kanto asap puyuten nga ililili kas may nga ubing tananamen samit ni esen anay pusok anay nasaen naut-ut launay itden kaniyak apang narabay kakaasiag ama idasay. Pero nga ang bibiyang mo ano di mas pasamak. Ayan. Sa lahat naman paraon ka paraot dito yun. Makadlawak sa. Dodaduma ka, pati makaipapindot. Sika mo amang pindot. Kasano ko naglapat nga ron ta imam. Anyway, ayan. Okay. Agita pa ito mga pangabla. Ay. Pasyara naman po dito sa Al-Baha, Jeddah, Province of Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Ayan. Tsaka dyan din po sa taga Hong Kong from Barangay Sagat, Santa Cruz, Ilocano Sur, from Enrico Gonzales. Puro international lagi na pasama. Huwag nga ron. Yeah, but anyway, ano lang dilaw nga talagang kape is life for us. But anyway, kahit milang nga pong i-explain, iti coffee mi is a natural coffee apo the ticket Santon. Plus coffee mix. And premium Premium D3. D3. Yan, awan na po iti harmful ingredients na no ticket di herbal. So, very safe. Herbal. No sugar. At the ticket with the natural sweetener that is stevia nga makungkunada. So, nang kakapi ka na. Naggagamot ka pa. Yan, so nga expectare nga dito'y John Cereales, user. Ang premium D3. tapos matiliw lang mga kadoan ni Alice Gowo. Kita man. Ayan, pa-shoutout watching from Nueva Ecija, from Elena Suya. Wow, Elena Suyat. Ado ti Suyat di diyan mi. Karo ba, mapaling ko blaaw, kung ba man namin ngagdingdingag ti programa yo, at da kami manan, kastagan ka request ko madya 7 Cs, thank you from Everson Pass. Maribet Pasco ha, pagalit nga po ng advance happy birthday sa aking palaging sinesermonan at pinapagalitan na asawa na kahit mahilig sa alak, mahal na mahal ko, si Danny Pascua ng Banawag Norte. At sa isang araw, si balai ko na si Chris Nicolas, iti Barangay Rizal, birthday din po. Para kasi po ng favorite song ng asawa ko, Count on You. Wow. Ang sasarap, nag-make ko mga kantaan din. Kita abo amin, pero siyempre limited lang iti English may kaduan na Ilocano. Tati iti programa tayo, iti advocacy na. Aha. Ilocano literature. Yes, correct. So nga, no, kaya yun, iti insigidang kumakanta. Okay. Pero mabalin ka rin dagi. Mabalin na tamo ti English, English Tagalog. tapos aja na i-translate ti Ilocano. Ayan, okay, the best. Ayan, naglalo no American na, dahil ka ipapanan na, dahil kanta. Wow. Ta usually, hamo ma-feel kat no English, data yung Ilocano, mas ma-feel tayo no na isalin iti Ilocano, ta na may pa nakaibalikas na.
Ngaran, pagyaman natin, kita sponsor tayo po ni Manang Larina Flores di Quebec, Canada. Rainier's Private Resort, located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela. Manang Lorini Baldoria and Perry and Maricel Totok of California. Ante kasi yan ang Uncle Ronald Salvador of Hilo, Hawaii. Daniel. Daniel and Lisa Cabal of Hilo, Hawaii. And Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. CJF Baguio. Nilda De Leon of America. Yeah. And Pacific Star International Employment Agency Corporation. Thank you so much kada kayo. Okay. Ulitin may kami handa kayo pirsain nga kanain nga mangtad pero pagyaman namin oda. Ayan. And ato yan makita yun jay dat lang nga sunata tayo. Insurat mi dito ay apo. The title na hang DJ Ilocano translation iti kanta. Yan. So ang panunod kayo sa bali nga sitwasyon regarding the thought of the song. So iti aramitin nyo, dinggan nyo nga nalang yung kanta. Amirisin nyo, and think of a certain situation. Iso tayo iti title na dito. Okay. Baka makikita mo, naman. Kasi ka mga nagsurat. Maday. Namindo ang kinupinata. Okay, nga ro, dito ate mga bak 300 pesos courtesy of Rainier's Private Resort. Na medyo narigrigat nga menti papugtuhan. And all you have to do, i-text nyo lang nga po dito ay 0905 808-1259 with your name, title of... Wala? Adda, no i-text da. No i-text that. Title of the song, Rainier's Private Resort. Tama? Your name, your age, and address. Send nyo lang nga po dito 0905-808-1259. Hello to Ma'am Jerry Lenny Asuero of Hong Kong. Yes. Tatano, dito yung Facebook. Akit i-type yun lang. Guess yo. Or dito YouTube met, mabali met. Whichever comes first. Wapo, na kita launay nga English. Toyota lang Apa, what's in Toyota? Whichever comes first. The one with the 10,000 kilometer. Odometer na when ojiman. Iti lugan. Whichever comes first. Pero sino ti balak mga road nga pakasaran ba lang? Whichever comes first. Okay, very simple lang. Dito sa nata. Ulitin may, you all have to do, amirisan nyo lang. And then think of a situation. Hanga na yung title na. Apay nga sa baling. Sa baling arti napindot ko. Tanay. Okay. What is the title of this piece? Naka-record ya? Record ko man. Sige man. Yeah, recording. Alas 7:30 di panaw ko ngan mawan ka pagpakadaan awanan ti oras ti panaguray jaksa na mabiyag no awan ka mayat tamet idi kalman ay ayatan ka kinunang tataawan kang tiinatang tay aguray ti jakon ang mas paalam kasanuak nga kumansyon jay istasyon jak makakuna ilta awang inspirasyon dahito yan ti kalaadan abasangan taday talang langam iti maara-arapaan masapul ko day taagek mo ken para taarakop mo ken day talaunay payud mo daytoy puso ka iliw na tayat mo no awan ka sibay ko jak mapawilan tiliday ko jak lakit di maaklong awan sa paypiksa ko
agmay-may sa akon. No awan ka, sibay ko, kaayat mo lang, di anges ko, nas pag-arapat, aggibusen ti biyag, di kawan mo. Keep coming with your guess. Iso pa dyan 300. Masapot mo na'y taagik mo, ken para taarakot mo, kenday talaunay payot mo, daytoy puso ka iliw na tayayap mo. No awan ka, sibay ko, jak mapawilan, diliday ko, jak lakit di maaknon, awan sa paypik sa kon, agmay-may sa akon. No awan ka, sibay ko, kaayat mo lang, di anges ko, nas pag-arapa, aggibusen ti biyag, di kawan mo. Dan ba? Nakaalas? Kampay. Awampay mood. Okay, kita entap. Tikaawan mo kung nanikap sa Alice. Okay, sorry for that. And another Alice. Liday. Awampay. Payod. Oh my God. Nakato iti telepono ni Alicia Kiss. Isupay, talon sama. Diyos ko, kasano nga mali ka nga maibusan iti kwarta kabsat, mano talulodam. Awan kat si Bayko, na ni Crisel Joy Alcaraz, but that is not what we are looking. If you're not here, syempre is wrong. Awan, nagpapakablao How tayo can I suppose without you? Nawang katsibay ko. Okay. Nawang katsibay ko. What is it? Whisper it to me. From Nilda de Leon. Ano ba nag-answer knife mo? Kamu request mo na knife. But anyway, once again, awan nakaala po. We'll be back with this later on. Okay, ulit. Amirisin nyo po. The jay kanta and then think of a situation. Iso the jay iti answer na. Well, Just think of a situation. Yes. yeah, pa-shoutout po from San Gabriel La Union from Rubian, Claro. Mailiw nakyan ka, agbaak. Agbaag. Okay nga ro, di tabi lang mapan, iti may ikot ng oras ta, and we'll be back with more songs and requests. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church.
At Santiago City, Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City, Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Ms. Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Ms. Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Ms. Lori Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat nagubra sa Jebalasyo Tao, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabela Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabela, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City, Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City, Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Ms. Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Ms. Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Ms. Lori Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat nagubra sa Jebalasyo Tao, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabela Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabela, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City, Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City, Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Okay, exam sa balita kita pagayam yung medyo aga
floating di panunod ko to tayo so nga madi nga nalagip may iyon. Okay, dagiti pagayam yung katropang June and katropang JM dito lang apon numero 1 nga programa da kami man dito 104.9 XFM Santiago City. Exciting. Okay, nalipatan awan ti mama pay apo kasano akon sibay ko payod imahinasyon Sakit puso. sakit tipo. No, awang kasibay ko. We are looking for a situation na yan. Ayan. 300 pesos courtesy of Rainier's Private Resort. Ayan. Dito apo, dejay isong bat na. Ikaw ibala man natin after all these years nga request da. After all these years, request ni Garage craft. Ajin knife, ano nga ti problema na gin knife? Kaya't na nga ta gin knife or Aja lang kanta. request na, yeah. Let me know. Okay. Tangamin kat iti request siyempre kay iti bagamot ang kayat mo deta nga kanta nga isagot mo iti certain individual. Don't just type. Okay. Basahin mi lat tanong ka ngamin eh. After all these years nga kansyonen ni John Mark at yan. Okay, lalaingan balong ti kumanta after all these years. After all these years. May lyrics ka ba yan? Wala. What? Wala. Kita ang the lyrics sa cellphone mo na. Okay, ikaw na. A faded wedding photograph, you and me at our first dance. Our eyes are closed, we're lost in one sweet embrace. Since those days the world has changed, our love remains the same. God knows we've had our share of saving grace, and I'm proud of all the blessings you have given me. The mountains we have climbed to get this far. You've learned to take the laughter with the tears after all these years. Charger. You make it feel brand new after the fires that we walked through. Against the odds we never lost our faith. In our house we've made our home, where children all have grown. Precious moments time cannot erase. Make a living up and down the gypsy highways. Seasons that we've had to share apart. Somehow in my heart I always keep you near me. After all these years. After all these years, you stood by me today.
Gini dito mga pangablaaw na yung pangaloyo karo ba? Ano ba? Karo sa manti. Kas makitam. Ken kablaaw man nilakay ko nga ni Wendell. Ken manong ko nga Jimmy Agyaman karuba from Josie Honorio of Bugalia Norte, Ramon Isabela. Pinugtuan lang, taawa mo tinakabil. Beautiful as always from Neil De Leon. Thank you so much. Yan, pasyarat nga po. Kayang loves Joe. Yan. Para giti RAC nga umpay maisala na ako naman. Awan titi nakaalapay apo the magic word tayo. Yan, nga birbiro kami. So, mangtid kami iti hint. Damdama apo ito no last portion iti program. Mga 2:30. Malpas ni 2:30. Yan. So nga, antabayanan nyo and keep on thinking what is that certain situation. Yan, Sitwasyon. Anapay, iti request da. Ajay, hantapay nakangkanta kasi kumakat. Umpay di malagip mo. Ajay man, kaya man barbarong areglota takitaan ta. Kita ka. Kaya kikit ko dito eh. Okay, timan. Okay, padasin timan ti ano di ko na nani kamsat nilda. Beautiful as always. Now, please. Now, please. Basta it's a certain situation. Okay, just analyze the lyrics. Tataka nun ti papugto kumati kaya nasa mo. Well, anyway, kamsat nilda, here's a song for you. Yan. For you, for everyone. Sleep last night. You're several ages older now. Your eyes have started showing how my little girl is growing now. Morning was that you last night, crying on the radio, begging for a way to go back where love was a jumbo soul? Oh, now things are different now than they were before. You know love is more than kisses, a whole lot more. Morning girl, put your dreams away and read your box of Cheerios and powder puffs that glitter nose, and go out and find your man where the wild wind blows. Morning girl. Basta ala na Big Brothers Grill Yeah. That's morning girl. Ni Baldonado Rona Joy ni Anak ko na na. mga sir, request naman tayo, honey, my love, so sweet. Okay. April boy maka-April boy Tagaranyak nga talaga dito nga ubing basta tiri ko na i-request na. Kasi pati dyan naka-brace. Ading ni ko dito, ading ni Junald. Actually, kabagyan tayo na kita. Kita Baldonado dito. Matiro ba na? Basta suot dyan naka-braces. Haan. Sa balay? Haan. Isunod na jay nakutong, di nga to. Kadwa na jay girlfriend mo lang nakutong.
Yan, love na love ko after all these years. Then Morning Girl from Ma'am Avelina Bartolome. Thank you. Okay. And siyempre, ano pa Nya di man ko na tingin na intindihan ni My Love So Sweet nga April Boy. April Boy, nakadunga i-request at April Boy. Ano di sa balang April Boy mo, tiraan man, but not Oh, that what's honey. Honey, my love, so sweet. So sweet kayo so. Nakita ka ko to ti April Boy. Mukhang wala tang April Boy dyan. Well, Roel Cortez ang meron dyan eh. kita ka. Nagatagbiro kami ti April Boy nga piyesa. Ito na lang oh. Hindi. Ay, oo nga no. Hindi ko alam yan. Hindi ko bisado pa. Alam mo ba kapag kapiling ka, bawat sandali, umiyak ang puso ko't sinisigaw. Atartan. Hindi, yung ano na lang. Yung kanta nung menopause na nirequest ni Kuya Joseph noon. Ano, pamagat? Pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Okay, ididikar mo nga rin kini ating Rona Joy for Yan. you. Dati latante kasukat na daji ko Honey, my love, so sweat. Para keng kayo. Gan. Ay, agkadwal tagin ni Mary Rose, gaya man ha? Rona. Yeah. Gan. Nabiribirok na kita ti kachap da. Kay tagal kitang hinanap-hanap, hinihintay at pinapangarap. Ngayon nakita kay di ako papayag, nakapiling ko'y mawalay pa. Bawat naisin mo'y ibibigay sa'yo, lahat ng gusto mo ay susundin ko. Huwag sanang magbabago, puso't isipan ko'y para lang sa iyo. Pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago, habang tumatagal lalong nag-iiba yun. Buong buhay ko'y inaalay sa'yo, kapag nawala kay wala na rin ako. Ang akala ko'y kay pangarap lamang, hindi makikita
Natutunan ko yan from Ma'am Nela de Leon. Aha, okay. Nasa kwan siya nga ron. Nasa early 50s or late 40s. Yan ang edad ng mga gusto yung mga awitin na yan. Okay, and our time is 8 minutes pa. tatlong 2:20 in the afternoon. And time brought to you by Yes to Health. Yan. Ayan, Linda Passion is watching. Ayan, Topper Alba. Magandang tanghali mga idol, mga ulan konti. Ganang paragay nga po yung Balasang Ed Halsema. And Mike Danuman. And haven't listened to you guys live for a long time. Thank you, Mike Danuman. Tinagan na. Balasang Ed Halsema. Tiri guys da. Okay, titiraan mo rin ito. Balasang Ed Halsema. Maisagot kadagiti amin nga gagayam. Kaya na sumala. Balasang Ed Halsema. Say kantina, sing higit di kalsada, sing bandana at halsema. Ayon pa'y banbantayan, di mistisya ay balasang, napintas na po daw ima. At ano'y mang aram, pawaro ay gugawap mo, pagdaamin formado. Watak payo at kamkit baya o watak pa'y iit ka, balasang ay naamo. Naagtansan mo katko, nanabasan kiday ko. Pero pa'y isang ninilak seksi ay panag-aw-awak, yak po yung ay mankila. Diyak ninam nama ay sakan bolay duna, balasang at halsema. Umiguyo diyan kananay kataman inumta, dilay dakduduwata. Pinmatong sinlamisaan, ginaw at nan botelya, nabunsiyan din pusag na. Dadak kedigayan gengko kaman mateksan yes ko, tanamalian makitukdo. Naagdansan mo katko, sanlabat sang kiday ko. Begaw pa'y isang inilak seksi ay panag-aw-awa, yapo yung ay mankikila. Naagdansan mo katko, nanlabas ang kiday ko. Pero pa'y isang ninilak siksi ay panag-aw-awa, yak po yung ay mankikila. Pakitok-tok man Jay Magdalena ka no? Pakitok-tok Jay Magdalena. Ano mga pagdalhin na? Yan na, ni Mila Cambi dyan Facebook. Request na, Magdalena, ikaw ay sawing pala. Ano di areglo ka sa niya, umpay? Awan sa pay. Diyan ka mo, watching, listening from Vegan City, from Manuel Abarquez. Manuel. Magdalena. Dati Magdalena na, so Magdalena. Okay, watching, listening from Vegan City, Manuel Abarquez. Nalpas mo din dyan na? One. Kantahan nyo man na po, jag sipot-sipot ka. Shoutout din sa Barangay Sagat, Santa Cruz, Ilocos Sur. Agsipot-sipot ka. Agpot-sipot-sika. Okay nga rod. Kantaan tanta, damdamak at... Ajay papugton. Ajay papugtutan. Laleng ito, nagsipot-sipot ka. Nagsipot-sipot ka. Spot-spot ko na lang sa kay spot-spot ko na lang. Madi. Mapiwak. Kaya, kapay tato. Okay. Okay nga rod.
Apay nga ti babaino kas asawa na. Nakasamsam it panagayat ken pamatek na. Kanayon nagragsakrig na ken rupa na. Di na pa'y kayat mayada you ken lakay na. No naglabas mo no atawen pa nagtenada. Day babae kasla isuntay mauma. Aglalo no makasara ken niti ka-text na. Kanayon enti udong nakareban pa'y tibuok na. Agsipot-sipot ka, Agsipot-sipot ka, no aglalaki ka, no maglalaki ka, nilakay mo, palpaliiwen na ka. Agsipot-sipot ka, Agsipot-sipot ka, ating norumwar, ating norumwar ka, nilakay mo, baka suruten na ka. Amangan no dimto amot pagtartarayam no masukun na ka narigaten ating baka takukwam ket piwaken na. Tila kay na ket mamartek at dapay angot na. Din makabisti tagmalmalen medjay kuman na. At sa pulen lalaki akatartaeran na. May kadwa alangit iti kung kunana. Di na maibisu si pa-password jay cellphone na. Kenjay Facebook sa balipay tinagan na. Di na pa'y timan mapagserbyan nila kay na. Sosyal ka no isuna baka maperdite manicure na. Agsipot-sipot ka, Agsipot-sipot ka, no aglalaki ka, no aglalaki ka, nilakay mo, palpaliiwen na ka. Agsipot-sipot ka, Agsipot-sipot ka, ating norumwar ka, ating norumwar ka, nilakay mo, baka suruten na ka at dapay padang na. Amangan no dimto amot pagtartarayam no masukon na ka narigaten ating baka takukam ket piwaken na. Okay, damdamagan ni ating Rona Joy. Para sa akin pa talaga, sir, ay kit sa anin ang ako din madimi kayatin, deta. Itid mi sa bali, deta nga kinantana tatayin. Kapit amagin pa lang. Andrew Viernes, idol, pa-request mo, di kanta ka sa nung lipat. Tiarak, watching Bakara, Locals Norte. Watching Bakara. Yeah, Watching sa J. Bakara. And Manuel Barquez watching, listening from Vegan City. Apo, matutulad DJ Vegan City. Anyway, dato iti kantain mo namang ulit. Doon nagsubli kami, DJ papapugto may. Ngem, ulitin may isang eksena and situation DJ. And talo nga sarita. Ajay di ko na, hint na. Talo nga sarita, 3 words. Yan. Ngam. Yan, kasi na damdaman doon, amutan doon. So, agsubli kami with more songs. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at
Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Dr. Black at
ipos. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations. English word. This situation, English word, iti ususarin tayo. Okay. Did I make palawag? Yes. May palawag ko ba? Pinalalaing? 1 month. Yan. So, sa din naman tayo nyo apong agbibuya, dito man YouTube, dito Facebook, when dito radyo, everyone apo mabalin sumali. All you have to do, i-text lang tayo dyan namain yung paulo. Title of the song nga Inayayam Me. Yan. So, hanga if you're not here by my side, siyempre, hang dayjay, wino ditasibay mo, etc. Basta it's a 3 English word. Talo iso ng common nga susarin tayo, iti may isang nga sitwasyon. So, dito yan po, umuna nga makapugto, I get 300 pesos. Load or Gcash. Tawagan na kayo nga dagos, no, apaman nga mapugtuan nyo. Partakan nyo at ito yung nakakita. YouTube back. Ni Kapsat Alice, 500 sa nga trial na one lata. Alas 7:30 di panaw ko, ngamawan ka pagpakadaan, awanin ti oras di panaguray, jaksan na mabiyag no awan ka, mayatang met idi kalman, ay ayatan ka kinunan, tatawan kan ti imatang, tay aguray ti jakon ang mas baalan. Sanuak nga kumansyon jay istasyon, jak makakuna iltawan inspirasyon, daytoyen ti kalaatan abasama, taday talang langam iti maar-arapaan, masapul ko day taagek mo, ken para taarakop mo, ken day talaunay payod mo, na ito'y puso ka iliw na tayayat mo, no awan ka. Sibay ko, jak mapawilan, tiliday ko, jak lakit di maaklon, awan sa paypik sa kon, agmay-may sa akon, no awan ka. Sibay ko, daayat mo lang, ti anges ko, nas pag-arapat, aggibusen ti biyag, ti kawan mo. Okay, paano dito YouTube ako mo? Balinti sa mong bat. Tumatawag. Masapul ko day taagek mo, ken para taarakop mo, ken day talaunay payon mo, daytoy puso ka iliw na tayayat mo, no awan ka. Sibay ko, jak mapawilan, tiliday ko, jak lakit di maaklon, awan sa paypik sa kon,
Agmay-may sa ako naawan ka sibay ko taayag mo lang tiangis ko naspak arapa aggibusen tibiyag tikawan mo. Aggibusen tibiyag Tikaawan mo. Sus apo by my side. Okay, handa nga na ara de jay. Kung naninang Abel. Thank you forever. Thank you. Thank you forever by Sla- Marjorie Manuel. I will take you forever. Ganun natin, di ba? If you're not here, it's not wrong. 3 words, di ba, sir? Ano ni Mary Rose, I miss you, ano? I need you. You are absent. Waiting for you. I miss you. Numailiwakeng ka. Bayat kaawan mo. Liday. Panaguray. Tikaawan mo. Stop loving you, ano, ni Nilda de Leon. Time to quit, kung ano ba? Stop loving eh. Okay, awan nakaala. Awan, tagay na lang nga pumugto, ah. Hindi, medyo mahirap kasi ito talaga kasi sitwasyon siya. Situation. So, it's not just a title, it's just a situation. Okay, ibagamin na po ti Paulo na and better luck next time. Ito no, next Sunday apo ti papugto mi 500 pesos ton. So this time, awan ti nakaala. Itihin apo tatay is it's a situation between two lovers apart. So, it's the answer is sige pa eh. Kung kampay. yan, okay. LDR. LDR. Okay. Kasjay abo sorry Alas naman. 7:30 ti panaw ko ngem awan ka nga pagpakadaak kaya na sa ag flight isunan. Yan, okay. It's a long distance relationship and one of the hardest kodata talaga nga nakadado ti challenges if you are not together. Okay, we have a call. Sigaman ti mga Hello? lawat. Hello. Good afternoon, sir. Yes, good afternoon. Sayang, sir, bigla abutan na ita ko, matik na i-text nga dago. Wan. Kumablaw ka latan. Un, sir, kumablawak latan. Kablawak ito pamilya ito patal Santiago City, Suarez family, and jay Sagana Santiago City, sir, ganyan na ko jay. Ni June, ni Michelle, ni Rachel, ni Nungdong. Sa dati, ubing ko ito patal, sir, ni JB, ni JC. Tinaimbag na manam da tingdengag, sir. Sige, sir, thank you. Okay, thank you. Tawan na kiti nagkwapay na cancer. Two lovers apart. Kahit ako'y iwan ng aking barkada, tanging ikaw lang ang laging matitira. Kau lamang ang laging aliw sa buhay ko. Pag nariyan kay wala ng kalungkutan ko. Kahit anong tanlay ng aking katawan,
meters daw pala. No, it's a 3 word. Actually, kapag sinabi mong long distance relationship, accepted na rin ng PAMET. Yan. Sinortcut lang ni JM ang pagsusulat. Oo. LDR. Yeah. At pag sinabi kong acronym, akin nalalakamanan. Kahit anong bigat ng aking problema, mawawala na to pag nakasama ka. Laging ikaw lang ang nakakatulong ko. Kapag ang buhay ko'y laging nagugulo, tanging ikaw kahit kailan ang aking kaligayahan. Ikaw ang tangi kong yaman, ang aking tanging number one. Thank you, Kapsat Nilda. Sa mga batang 70s, I sit alone in my empty room, waiting for a sign. Is this the way you show your mind? So many crazy thoughts are in my head, but I know they're untrue. Am I in love or just a fool for you? You never told me you loved me. I know you're not to blame. It's just the way you play your game. You never told me you loved me, but I'll get by somehow. You never told me you loved me, so I should you can Night after night, I'd sit and wait for you, but you surely show. I get the feeling each time to go. Are you sincere or just passing time? Sakto Second rin, voice ah. na. With someone who loves you. I'm tired of guessing at what to do. You never told me you loved me. I know you're not to blame. It's just the way you play
by somehow. You never told me you love me, so why should you care now? Palagay ko kailangan ko na ulit rearrange yun. Medyo maingay na yung version May natin. pinagdadaanan yata kayo mga sir. Ayan. Good show naman from Rainier Travels. Ayan. Actually, natuwa lang kami dun sa awitin na yon. Aha. Ano pang gusto mong kantahin na, Mark? Parting song? Wala naman kaming pinagdadaanan, pero parang gusto naming balikan ang mga nakaraan with the space from Eddie Peregrina. Kapag ikaw ang umibig at saka nasawi, di mo ba naramdamin ito tulad ng pagdaramdam ko sa'yo? At kung ito ay siyang tunay at mangyari sa puso mo, ay baka naisip mo pang maglaho sa mundo. Gabi at araw ay lagi na lang ako ay nagdarasal, at ang dalangin ko sa may kapal, sana'y magbalik kahirap. At kung ikaw ay wala na at tayo ay di na magkita, mga bakas ng lumipas sinta ay lagi kong alaala. Gabi at araw ay lagi na lang ako ay nagdarasal, at ang dalangin ko sa may kapal, sana'y magbalik kahirap. At kung ikaw ay wala na at tayo ay di na magkita, mga bakas ng lumipas sinta ay lagi kong alaala. Okay. John Mark, tira. Ay, wala kang lyrics pala niyan, ano? Partakam, tagbirok. Okay, para kinikwa ka na dito ay ading Mary Rose. Kung ano man ang ginagawa mo, tigilan mo muna yan. Iapo mo pala dito lapayag mo dito headphone and listen to this piece. Bini, alam mo ba kung paano nahulog sa'yo? Naramdaman lang bigla ng puso, aking
sinta, ikaw lang nagparamdam nito. Kaya sabihin mo sa akin ang tumatakbo sa isip mo. Kung mahal mo na rin ba ako, isayaw mo ako. Sa gitna ng ulan, mahal ko. Kapalit man ito'y buhay ko, gagawin ang lahat para sa'yo. Alam kong mahal mo na rin ako. Inibinig, sabi mo noon sa'kin ayaw mo pa. Pero ang yakap ngayon kakaiba. Hindi ka pa nalilito, totoo na bang gusto ko? Huwag nang labanan ng puso. Alam kong mahal mo na ako. Kung ganun, halika na't huwag lumayo. Isayaw mo ako. Sa gitna ng ulan, mahal ko. Kapalit man ito'y buhay ko, gagawin ang lahat para sa'yo. Alam kong mahal mo na rin ako. Isayaw mo ako. Sa gitna ng ulan, mahal ko. Kapalit man ito'y buhay ko, gagawin ang lahat para sa'yo. Alam kong mahal mo na rin ako. Ay, tangarodan, Nagkipusan, kung namut nagkipusan nagkipusan iti iti, programa programa may tayo. tata. Okay, see you again next week, same time, 12 to 3 in the afternoon. Dito lang apo numero ng estasyon, 104.9 XFM San Diego City. Exciting! And this has been your katropang June. And katropang John Mark. Nagsasabing para sa nagkakaisang Ang Pilipino Pilipino sa sa buong mundo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Yon. Bye-bye! Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors.